لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم جعل الله هداية من غير اللهم اصلح لساني كله يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الإمام البخاري كليك فانغا الأدب المفرد مفتوغا أرغن من مهارو فهنده كيا فواني مستكون مدها نوت مستكون التعريف كو ثنا كيومغا جنغولن جه أدبوتا إغتون أرغن من إغن إبابوغا جنس فواني ثنا كيومغا مدها كيومغا ألمبا هروي مدها كيومس منا كوري فواكن أدي إكما إشارة كروا بابك جنوا فواكم أدي مبابوغا حديثا تنقل كان أرغن من إشارة كلها تين أرغن من نما فوا بابوغا حديثا فشاني إغتون mi lemba horwain madaha kiyuma behe gotun aisaba basfuluga eba ayade al aswad bin sari' vidal wa kamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam ga arihuga timan kalega faanu madaha kiyame kalega faana sha adi allah ehindu allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani ama anna rabbaka yuhibbul hamd hamakashawarum aharmen geve rabb tibage beri rabbu ලෝභي වඩිගන්නමයි හම්දු කුරන් එකලේක ෆානක වාහක දිකුරුන කරවා එහෙන්න සිබේෆුලෙක්ගේ ලෙමුගා රසූලා විස්මද හකියුවි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තාරීෆ් කුරුමගා අද එකලේක ෆානම් මදහ කියුමගා මින්ගණු තකෙක් කණ්ඩේලෙෆවේ එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ දරජා ඉලාහන් හාස්ස සිෆය රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නොදෙවෙන එකලේක ෆානෝ මිතාගා එකලේක ෆාන තාරීෆ් කුරුමුගා අද එකලේක ෆාන සනා කියුමුගේ වාහක දිකුරෙන් නොකරබ්බා එයි රංගල කමෙක් කේවස් අද එකලේක ෆාන වාහක දිකුරෙන් නොකරවා එකලේක ෆාන අමිල්ලෙක් එහෙම එකලේක ෆාන මදහ කියුමකි ඔන්නකම එකලේක ෆාන සනා කියුමකි එකලේක ෆාන සලවායි කියුමකි එකලේක ෆාන ටකා එකලේක ෆාන සලවායි කියවා සලාමන් එදි දුවා කුරුමකි ඒ ශරෝ කුරවෙගම මාකම එකම එකලේක ෆාන තාරීෆ් කුරුමුගා හද්දු ෆාන ආලා දියුමකි එකලේක ෆානු මනහා කරබ්බා ෆාකම හදිස් කන්නනී තෙබාමිහුම් යහූදීන නසෝරායින් එබිහුන්ගේ නබියුන් අදිතර හද්දු ෆාන ආලි දිය ගොත තිමන් කලේ ෆාන විදු හද්දු ෆාන ආලා නුදාෂ් අදි එකලේක ෆාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ සිෆා ෆුලත දිව් මනහා කරබ්බා ෆනි කලේක ෆානගේ හයාතුක මිකා කංකං හිඟා ෆනි عائشة رضي الله عنها بدالوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرش لهن يغنين رسول صلى الله عليه وسلم هرس كربيه وداغن نبيه انصاريا بكلگه انصاريا بكلگه කාවණීගේ වලීමාගේ දුවහුගා කුඩා අංහින් කුජ්ජ කුලව කියනිකෝ කුඩා අංහින් කුජ්ජ kulavane ඒනාමින මදහ කියමුන් දණීන වත සනා කියමුන් මිදණී ඒරුකදී හංගුරාමය අදීගේ ඉතුරුන් ඒ කාවණීගා මීහුන්න ඒ කාවණි කුරවේ දෙමීහුන්න ඒ දෙමීහුන්න හේවගෙත් වමන් එදී මිකහල මදහතකෙන් වත මිකහ සනාතකෙන් එනා කියමුන් දියි අදී ඒනාගේ ලෙමුගා බුණමුන් අයි වාහදාලහා කබ්ෂා ඒනාය බකට්ටෙන් හදියා කුරෙවුනේ වත නහනහ ෆිල් මිර්බදි එෆා විදාලවනි වසෞජිකි ෆින් නාදි වයඅලමු මා ෆී ගදින් ලෙමුගා මෙන්නනි අදි කලේ කමනාගේ ෆීරිකම්ලම් වනි මාදමාවානේ කංකං එගේ ෆරාතිග්ගේ මජලිහුගේ රසූලාන් ඉෂාරයික්කො මාදමාවා කංකං එගේ ෆරාතිග්ගේ මජලිහුගේ කලේක ෆානු කමනාගේ ෆීරිකලම් වනි එහෙඳ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වගොතුන් ඉන්කාර කරෙවි
විදාලවනි හදීස් කුරවනි ලා යඅලමු මා ෆී ගදින් ඉල්ලල්ලාහ් Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa maadam wane kan kanne ge nevs farataka ekale ge faana kan tatta nisbay kurum mana kurevi enames erum feshigem rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatu ga mikam mana kurabaf enes mi ummatu ge miha kay faana sana kium ga hattu faana ala fawe algon mege terega wes wara fahaka jehenden oy maulud kiuma mi burdataka chikium wara fahaka jehenne hadis bay rararu ganenge nonna kame echiga hunnani mulimes mikahala ibarait tan aissawani bay surige e burdaga ege tereng el lemuga belemuga ebbaytuga miyannani fa inna min judika ad-dunya wa darrataha fa hama kasharan kalege faanashe rasula taarifu mi kurawani kalege faanashe wani dunya akhiratuge emmeha kamegge dilati kamwani kalege faanashe لا ومن علومك علم اللوح والقلم ادي كاليغ فانو علمك تريغا وني لوح المحفوظ علم قلمك علم الكتاب لوح المحفوظ ليوفا فاچ الله منو نيگه نيفس فرات نونا ايغ علم اسمني كاليغ فانشه مي تعريف كرمك حد فانالا تيو كاليغ فانو حيات پلوغ كاليغ فانو وني ميكم منا كفا اما تعريف كرمك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريف كرمك ekaleeg faanu kandelevi minwara vure haddu faanaala diumake haddu faanaala dium e minwara vure macchak gendeu ke haddu faanaala dium bay far shirukaf vegende mifada kan kanta nisbe kurumaki ei shirukuge terega himenene kankam ei Allah subhanahu wa taala khasa sifata rasula nisbe kurikamuga ves e wadigendani shirkuge tereya aden al imam al bukhari kaleeg faanuge mi adabul mufraduga waragina adabtake den hori babtoga annani dede fardunge tere maki hason waki hassa mihunna ihtiram kuruma gulem hori babu take ziyaratuge baba fahuga egotun ziyaratuge babu toge tere algon me fahun kiya fwani ziyare kura hiduga ziyare kureve faratum de dawattakuga baverumaki ei rangalu kamekkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam egota amalu kurabba fawakam mi babuga al imam al bukhari genwa fawa hadis wasfurtoge tereim salih ibn amr al wasiti gari hun riwaya fawa hadis algon me fahum kiyafani hadis ka isawani an abu khalda vidal wani jaa abdul karim abu umayyah ila abi aliya abdul karim abu umayya wadagate abu aliya ge ariha wa alayhi thiyabu suf ehino ekale faanu hunnevi keherin lafawa warang aadage hedumet tur kurabba genne warang aadaage hedume laagenne hori ziyaare kurhiduga faqala lahu abu aliya ehinduga abu aliya dannawafi innama hiya thiyabur ruhban ham kashawaru mi rahibun la uleka hala hedumeke rahibun naki ei naswaraange alubeni emihun zuhudu veru mattaka la uleka hala hedum la fa emihuri mikamaki hedun lumuga gawaidaki bay mihun hedun zuhudu veru mattaka alagganna hedun wes halakku gella mihun gule duniyega zuhudu ver kan dekku mattaka islam deenuga ehnen non onnani islam deenuga onnani emihe kallibegama niyumai enage faratum fennuman Allah subhanahu wa taala lobodi gannawa ema ei keri forun terikan hunna mihekkamuga wanama emihaku enage ahaya ziyara kuray riti hedun lagen dium mabbareluma gotun al imam al bukhari mita mi riwayat gennawa famani mi befulaku vidalwani abu aliya vidalwani innama hiya thiyabur rahman kana al muslimuna idha tazawaru tajammalu muslimun vi bay sahabi be kalum rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale fana sahabe kalna ge fahunga salafus salihum vi ebe kalun ziyara kura kamga wanama riti wegenne ziyara kurani mistakun karya ziyara kura kamga wanama riti wegenne ziyara kurani mi salafus salihum ge manhajaki ziyara kurumuga riti anna unulagim ziyara kurum ei ekamuga haddu faanaala nudawara israfa kan nuwawara ema insana ena ziyara kurayruga adi ena enummes maqam tahuga itura zinat termun ena amukom mi geterege mila hedun nota amukon ena la ule hedum nun angalu zinat ter hedum ellagem diuma ki sunne mustahab wegem wa kam salafus salihunge amal tan horevi hunne mehem ikhwanun nan nota akhunna ziyara kurahindu riti feerannagem huwandu lagen ataru lagen diumaki ei edebigem ma emme edebigem ma goy ehnama es emihege foron terikan nuhunna faqira kan nama mikamuga ibes malamate ne mi babuga al imam al bukhari babuga na fani
emiheka ziyare kuramun keuma emihunge kaariga ziyare kurawuna mihun kaariga keum mibabuga ilmurin vidalwani mi hadis ga mitanga keumge wahaka nakamuga abes amu sure gotun ziyare furihamuge tere himene kamake ei khan inda mihe kwaisi kam gawana kom miskahala keuma kadda watu dinnote kom miskahala ka iching ena adinumaki ei adabtawge terege himene kamake emve mi wahaka zikur nasu kure fane taswes ege tere himenene kamaka batiwegen al-imam al-bukhari mi riwaya gennawa fani mi babuge tere adi sef hoga al-imam al-bukhari itur hadis wasfale gennawani ha mi babuga abdullah bidalwani qala abdullah maula usama asma ge faano e kamanage maula miniman alo abdullah bidalwani qala akhrajat ilayya asma'u timan kaliyage faana neredevviye asmaage faana nabiy sallallahu alaihi amikamanum jubbatan min toyalisa feerame gawa waki khassa feeramen ei matim feregen tiriyan argon me mila miharu mila gota wattar kon hunna jubbai arimatim falafa e wake sanna jubbai itura sifakod devafa jubbai neredevviye alaiha libnatun shibrim min ad-dibaj ege arimatiga ve komme swarege fashu dibaj kiya wattarege fotiga wattare beeno koffa ei fashuwiga minware kuda minwaren ehedum ga waye ve arimatiga wa in farajaiha makfufani ege defali wani falali fay bodam mihar mihum pakistan mihun la kahala gotakam mi sifawegen annani digu hedumeke aamukon hedum mihun nagota jubbae enas defalin falafaye hunni mifada sifa korawwa fami wani hedum efo vidalwani فقالت كما بدال هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة مي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدنا وتا كلك فان غاريا دورون أن ميهن زيارة كرا ميهن بدل كرنا متكا لان حاسة كوكين جنگوله هدومكي مي أدي حكرنا ما دديو متكا جنگوله هدومكي එම ඉල්මෙරු විදාලවනි මිෆද හාස්ස මකාමතක හාස්ස හෙදුන් ඉඛතියාර කුරුමකි ඒ මුස්තහබ්බෝගෙන් වාකමකේ මිසාලකන් හුකුරු නමාදද්දන් නොත එන ziyarat kuranna mihun කාරියද්දන් එන අතුගොන්නේ මෙ රීති ෆේරාමෙල්ලුමකි එයි ඉස්ලාම් දින් බාර වලාව ඒ සබබකි කොබා එනාගේ අඛාගේ කාරියද්දා හිඳු රීති වෙගෙන් දියාමා අනේ මිහාව සිංහම ජහුන් ලිබේන uhuvetterikan iturun mi dede fardun edemedu gonnan je guluntan ituru kurumuga emme rangalo gon islam din emme rangalo gotan islam dinu game magudakkawani ehma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi gotashe kanta kurabani waften aisikam ga wanama bayku ziyare kura kam ga wanama mi hedun turu kurabbai khassa hedume adi hama mi riwayatu ga ves kuriga bunawon gotan ebbes warakanne kiyumuge wahaka genesfahe em ilmerin vidalwani sharhaga kiyumuge wahaka nedasal imam al-bukhari mi ba mitanga mi riwayat genesamu manoki ei aam kon emihunge terega arabinge terega adi aam usule gotum mi ziyare kurebe faratak kurebe ihtiram furihamuge terega himenene kamake ei ehemegen ewahaka dikur kuraba fa nekkamuga ves eba himenene aden efo mibabu nimmawala bafa mi wani salim bin abdullah gari hun riwayati mi riwayat mi kuriga wes bay babiga ngon me wani kiyafa salim bin abdullah vidawni qala sami'tu abdullah bin umar vidalbi salim dari kalongi abdullah bin umar ke fan dari kalong abdullah ke dari salim vidalwani qala wajada umar hullatun istabraqin fashuwin istabraqum wa ebahi fashuwin wa deferam hullami kiyani defali wa feram macca tiriya onna ferame fenune umar ge fana faata bihan nabiy sallallahu alaihi wasallam den nabiy sallallahu alaihi wasallam gari han echen hifagen wadagen neviye adi vidalawiye nabiy sallallahu alaihi wasallam den neviye ishtari hadhihi miti gane balashe rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari ho gamidannawani walbisha inda aljum'ah adi hukurdo mi hedul naminu he fashumin hedifa feerame
ehinduga aw hina taqaddama alayhi alwufud adi kale nuwata kale gfanu gari waftun anna hindunga mi riti feran levenu he lambi no he gannam mi no he khiyal devwani migen enge echki ebe kalunge terega ebe kalunge meduga istiqrar ve qabul kure fauna kamke ei mehman na badal kura riti feran lumaki ehme mitanga mi babuga mi hadis kor wafani adi hukurat dairuga mi riti feran khas riti feran nun eye bekalunga terega istiqrar ve qabul kure fawa kamekam migen dalilu libeti vegen faqala hindu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye ei fashubi ma feram ekkamuga wati hadis kurawani inma yalbisuha man la khalaqa lahu fil akhirah hama kashabarun e feran lani akhiratuga evs nasiben nebbeke ei fashubi feram mani haram kureifa fashubi feram mulin ekko fashubi ma feram mani haram kuref kuriga riwayatuga fashubi ge waki wattere madumin ware ekale fanuge hedumuga himenuwa fawati vegen ilmu yerin firhenunna waki minwar figu hifottawga huddakama vidala fe kuriga bayam vidia hadisan ishare ko henna wes ek zaatuga muli ferama ki fashuim wa ferama kamunga wanama mi hadith ge dasha wannani akhiratu ge vis nasibe libegen wane fada ferama la mihaka wa utiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihullatin fa arsala ila umara bihullatin dem mihin mutta rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadiyage gotuga note enum wes gotega libejje mi kala fashuim ma ferama den ekalen faanu umaru ge faanan etihadiya gotuga fono wafiya wa ila usama adi usama wese ege feerame fono wafiya bi hullatin wa ila ali adi ali ge faana wes hama ekale faanan limune fada feerame fashumi ma feerame fono wafiya faqala umar hinduga umar ge faan dan wafiya ya rasul allah ay allah ge rasula arsalta biha ilayya kale ge faana timan kale ge faana ariham miti fono wihet laqad sami'tuka taqulu fima ma qulta timan kalefana adwestime kalefana kam ya behegoton dekki wahakata ya behegoton dekki wahakata men kalefana adwestime faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu hadis kurave tabi'ha kalege fana ngeti vikkaves levidanage beenum kurvedana gottak yademani lung harami gengolomen haramen vikkumen haramen aw taqdih biha hajatak mote enum meskotakatiba beenum wa hajatin egen fuddana lung ekanyunu he harami kuriga angon me mibabu kiruga ekalek faanu mi chakkanta kure bigoy kiyafani kafar ge gotuga hore ekalek faanu ge akhaka eti hadiya kurevi wahaka ehem babe ga mi hadis angon me wani kuriga kiyaf ehma mi hadisun al imam al bukhari dalilu nangawa fa mi wani ziyare kurairuga adi hukur namaz fada hassa namaz takannuta hassa maqam takuga hassa hedun riveti hedun turukurumaki nabiy sallallahu alaihi wasallam kurevi kamekkan adi ei ummata daskod devwa fawari veti gotekkan adi mista konna baddal qura hinduga mihunna baddal wa hinduga adi hukur namaz adi nota ekada ifada hassa maqam toga riyati feran nomaki ei salafus salihunge ekale ebekalunge hidayatu kan kayfa ebekalunge rangalo dekkevi hidayatu kan agon mennan egekende aden efa al imam al bukhari itru babe gennawani fadlu ziyara kurmuge maikka ziyara kurumge maikkan kuriga babuga aisawani babu ziyara kurumge babu mi faru mi fadlu ziyara kurumge maikkan boda beleveni mitanga genaswani emme hadis wasfule mi faru mi babuge beenumaki boda daturu koffa ziyara kurumge maikkan bayan koddin mattakage nawafa babekkama e mikamuga aisawa hadis wasfulaki emme hadis wasfule gennafani ekama dalil kuragota من حديث رواية كربافنا أبو هريرة رضي الله عنه كليفان بدار وني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي زار رجل أخا له في قرية ميهكو إناج أخك زيارة كريه رفيقهن إنا رنونه رفيقهن فأرصد الله له ملكا على مدرجته إنا إديم دين الله سبحانه وتعالى ملائكة بيكلك فنويه إنا إديم مغا إشين دبين دبيه malaika bekale bendewe ehinduga ena idiya magmatinge malaika bekala ka ara hamabima faqala aina turid malaika bekala kudannawa fiye tibakon kamehe benomi qala akhalli fi hadhihi alqarya timannage akhen hore mirashuga ena ziyare kurniye malaika bekala kam midannawani nege malaika bekala kam bekala insane ge suraga ilmerin vidalwani malaika bekalun insanun ge suraga rasul bekalun nunas am wehen insanun naves baddal kurmaki ekamal libe dalileke
මානකි එහෙනෙන් එහෙන් ආම්මු මිස්තකුන්නම් එහිතරුම ගවස් බයෙන් හාරතව කරාමාතෙගේ ගොතුග මලායිකබ් බේකලම් උළුමකි එයි වේදානේ කමකේ ඒ ශරීය මනා කුරා කමෙන්න ඕනේ මිත රසූලුල්ලාහ කියා දෙවනි රසූලෙක් වාහක එන්නුන් ආදාගේ ඉන්සානෙක් වාහක ඒ ඉන්සාන එනාගේ අඛා ziyaret kurima මලායිකබ් බේකලකෝ එනා ખબર දිනු මට්ටක අෆනොයි වාහක මලායිකබ් බේකලක ඉන්සානෙගේ සූරාක එහෙම ඒකෙන් දලීල් ලිබෙනි ආම්මු මුස්ලිමුන් නවස් කරාමාතෙගේ ගොතුග මිෆද කම මලායිකබ් බේකලකු බද්දල කුරෆානේ ඉන්සානෙගේ සූරාග ඒ බෑවර වාහක තංගයිසවේ හංගුරාමාගේ මයිදාන් තකුගා කුරීගවස් මලායිකබ් බේකලුන් ෆාබා වඩාගෙන් හරකා තෙරිවා කම තෆාතු කරාමත්තෝගේ වාහක කුරීගේ ෆෙත්තෝගස් ලිව්වාෆවේ එම මලායිකබ් බේකලුන්ගේ මදදු ලිබුමකි එයි අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජමාඅතුගා ඉන්කාර කුරා කමෙන් කබූල් කුරා කමෙන් මිෆද හදීස් තක රියායක්කෝ විදාලවනි මලායිකබ් බේකලකු දන්නවනි ෆකාල හල් ලහු අලයික මින් නිඅමතින් තරබ්බුහා තිබාය වේහියේ ඒ අඛාගේ කිබාගා දුනියේගේ නියමතෙන් එකමන් එදෙබේ දුනියේගේ නියමතේ වේහියේ නුවත තිබා එතන ගොස්කෙන් එනාකාරේ ගොස්කෙන් වානේ විස් මම්ෆායි දුනෙවි මම්ෆායි වේහියේ නිකම් බලා මිතාංග මලායිකබ් බේකලක කුරෙවි සුවාලුගේ මුහිම්මුක සුවාල කුරවනි එවස් දුනියවි බේනොන් එබොයින් හේ එනා අල්ලාහ් හට්ටකා කුරා කමෙග්ගා ඉඛලාස් තනුගේ මුහිම්මුකම් මිතා බයන් කරවා එනා මම්ෆා නතිමා එනා කුරාන් බේනවා කමකා ගොළොන් නතිමා දෙන් අල්ලාහ් හට්ටකා කුරා කන්තවස් නුකුර වෙඤ්ඤාය ගමාන කියන හස්තු අල්ලාහ් හට්ටකේ නොනේ කරණි කි තමලායිකබ් බේක සුවාල කර ඉතුරු එහෙම් බේන මෙගේ බොන් හේ දා කමෙග්ගා එනා ziyaret kurma de kan jamavis kur vidanata ekamaku ei kinone allah hattaka kan kura gote allah hattaka kan kura mi kuruma kimi nita mi bayan kurawani suwal kurawani tibaga ituru eves kame vehe note edeve ituru ummiden tibaga akha ki bayin ziyaret kurave faratum vehe ehinduga ena bane qala la inni uhibbuhu fillah nunake aharen allah hattaka ena deke lobi wani ehem vegenne ena ziyaret kurani ehinduge beekalaku dannawani malaikab beekalaku beekala dannawani fa inni rasulullah ilayk fa hamaka shawrun timannaki allah ga hazratun rasulike malaikatike allah ga hazratun fonunu faratike mi inna allah mi khabar diwattaka inna allah ahabbaka kama ahbabtahu hamaka shawrun allah subhanahu wa ta'ala lobi odingam faywani tibadeke tibage akhadeke lobi wi fadan එහෙම මීගේ ඉංගනේ අල්ලාහ් හට්ටකා හැමයිකනේ අහුන් දෙකේ ලෝබිමුගේ මායිකම් මී වරබ්බඩු අලකම මී ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ එම්මේ මුහිම්මු කන්තත්තෝගේ තෙරේග උරිබෝෂි නොත මීගේ එම්මේ වරකද උලකුගේ තෙරේග හිබෙනේ කමෙන් මී අල්ලාහ් හට්ටකා හැමයිකනේ ඒනාගේ මුස්ලිම අහුන් දෙකේ ලෝබිමු ඒනා ලිබෙන් හොරි මම්ෆා කට්ටකා ඒගේ ෆාතුගේ හොරි ෆාදාත කට්ටකා ලෝබිමෙන්නු හැමයිකනේ අල්ලාහ් හට්ටකා හැමයිකනේ අල්ලාහ්ගේ වජූ ෆුලා දාගේ ඒ ෆදා මීහුන්න ලිබේ බොඩ නියමත මී අල්ලාහ්ගේ ලෝබි ලිබුම් එහෙන් හදීස් වස්වත ස්මිකම දලීල් කුරාය බබේ අල් ඉමාම් මාලික කලිෆාන් මුවත්තෝගා අබු හුරයිරා ගාරි රිවා කරබා හදීස් ගයිසවේ قال රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරවියේ ඉන්න අල්ලාහ් තආලා යකූලු යවුමල් ඛියාමah الله سبحانه وتعالى قيام الدهو وهي كربانه أين المتحابون بجلالي كباهية تيمن إلهه جلال وانت كمتكا تيمن إلهه ماتيوري كمتكا إكاكوانه كودك لوب بيميهو تيمن إله التكا تيمن إلهه ماتيوري كمتكا إكاكوانه كودك لوب بيميهو انت كباهية دين مستكون غترم أكي كل بين ميهم الله التكا أخون دك لوب بيميهم يفا إلى وهي كرفانه اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل ميدو تيمان إلهه هيا وهي عرشي هيا وهي كان دفاه شيء ما بيهنا أي تيمان إلهه هيا وهي كان منوي هيا وهي كان نوادوه أي تيمان إلهه هيا وهي كان منوي هيا وهي كان نوادوه إما مي الله حتى لو بيهم مي وأكيم باب ميكاموغا باورو حديثا باورو أثر تان عيسى هذا ينفع الإمام البخاري جنوا فواني mi lobiuma golon hori hadis affa wara muhimmu hadis wara muhimmu bab mikama golon hori babur rajuli yuhibbu qauman wa lamma yalhaqu bihim gaume genota bayeku deke miha lobiume adi emihunge darajan ena nodiyes nota emihunna gulefawa bayekum ge ena noviyes mi hadis rasul al-imam al-bukhari gennawa faniya akhun deke allah hattaka lobiu mattaka dalil kura muhim hadisa kaffahuga mi hadis rasul gennawa fawani mikamun dalil koddeni miharu mi gennan ole babun dalil koddeni
e lobiwon adi haasakame nuata maikame nuata rangalukame kulefawa bay dekewa lobi kamuga vejjiyamu ena hama emihunge tere Allah subhanahu wa ta'ala lavwane emihunge tere lavwane emihunge tere e misalaka hiwala fa salihun deke lobuni ena kan eha salihu koshen nolawe ilmuwarin deke lobuni ena ki ha ilmuwari mi henno em vejjiyamu ena lobiwa faraittaka evvaru yeswes ena e darajaga Allah subhanahu wa ta'ala lavwane kan ekamuge maikam bayan kurum efada faraitta deke lobiumuge maikam bayan kurumattaka mita al-imam al-bukhari wa ganna fani vidale fani babur rajuli yuhibbu qauman qaumegge mihun deke lobium miha lobium walamma yalhaq bihim emihunna adi arahamanu yas anake emihunge darjan adi ena nuforious adi emihunna nugulnas lamma arabi bahuga beenun kurani ekamen adi nuvun ehna skuriyen ittave danakam dalil kurumattaka mitang al-imam al-bukhari vidal wani mihaku bayku deke lobi wani baykal lobi kurani ilmarina lobi kurani salihunna lobi kurani ena de darja kannude ehna mes efadu baykaina lobi kurima den ena emihunge terega nuhimenu kamuga wes emihunna lobi kurima den ena huri maikkamege wahaka bayan kurumattaka al-imam al-bukhari mitanga miwahaka gennawafa miwani mikama dalil genawattaka gennawafa wani abu dharr ge arhi riwayate ekale fan vidal wani ya rasulullah ya allah rasulai ar-rajulu yuhibbu al-qawma miha qawmegge mihun jamaategge mihun deke lobbe bayku deke lobbe wala yastati an yalhiqa bi amalihim ehnas enayaka emihun ekura amala gaykura min waraka amalin nukurebe emihun ekura salih amaltaka ewaraka enage amaltake node nota emihunna arahamay minaka nukureve emihunna arahamay nukureve emihunge namada emihunge rodaya emihunge hewkantattan arahamay minaka nukurekam ena emihunna waral lobi kure migen enge echki iman kamaki eki mihun eki min waran hunna echk mistakun eterege emmennaki iman kamuga eddarajayge bay nonkam iman kamaki uniya fa iturwa echkan e ahlus sunna wal jamaatu ga aqida eki mistakun eterega almunge tere mihun uleruga emmennaki iman kamuga ebbeno ebbeku iman kamuga matika tibena ebbeku evvere davwan ei ahlus sunna wal jamaatu ge aqida eki vidalwani ehem vejjiyamu ehiduga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ki anta ya aba dharr ma man ahbabta e abu dharr kalege fan wani ehem vejjiyamu tibatiya lobi bayka ekwe qiyamah doho ehem wima mihaka mifennani enage ulumun salih rangalu ber fushum fennani enage rangalu kam rasulullah sunnata tabawe iman kamuga adi alukamuga wara rangalu dimmati sabit we huri mihe enage amaltaku mifennani gota ehem vejjiyamu ahar menna kon kihine kantak kuran jehene ena ade tere ena deke lobi tawanj heni nuote ena detere hasada verive ena dekoli verive ena migotatto kantak kuran jehe algon mege terem wagotaki islam deenat tabawe islam deenuge mati sabituve hunna faraitaka dimawi maves bai farwa gotaki emi hunnan hasadada ecchi kiya adi emi hun deenan uleti adi hewamal kunukureve dimmati sabitu nuwe tanuge emi hunna lobi vis nukuran hadis kana nade mi hunna ama nodiye simina lobi kurati simiyun tere allah labbawe ekam aamukom mi wagotaki efada bayaku ferunakas nafrat teri kurma ecchi kiyuma hasada veruma mifada kankan agon menna mifena ruli awma efada mi hundek ei hagigatu ge efada mi hunna ki huriya nasibakum mahrum efa mi hun ka gen dalil kuran efada hitege verjako vejjiya itu Quran Allah Subhanahu wa taala wahi kurawah wani walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ege fahunga bekalum bidal be ja'u min ba'dihim bekalum fahum yaquluna bihim bunya rabbana ighfir lana wa li ikhwanina rabbi aharmenge fafu sawande adi aharmenge akhunge bes fafu sawande wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbi alamenge hittakuga iman bi mistakunna bidu evves kala hasad ver kamenu labwashi mi astu wahanje hene kamaki rangalu salihu bayku fenejja emihunna lobi kura bayka vanjehen era faharika emihunge terevse na himenedan mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ehena ehamalan hay hisaban nodiya kamga wes emihunna lobi kura nyamu anta ya aba dharr ma man ahbabta kaleg fan wani abu dharr lobi kura bayka goye
qultu inni uhibbu Allah wa rasulahu den yafom dannawani aharin hama kashabarun Allah rasula adike lobi wame qala hinduga nabiy sallallahu hadis kurabe anta ma'a man ahabba ya aba dharr e abu dharr kalege faanu qiyamid dohwani kalege faanu te lobi kura faraitaka ekuge lobi kura faraitaka ekuge aden efo al-imam al-bukhari hami babuga ituru hadis wasfule gennawani anas ge faanu garhen riwayat fa anas ge faanu vidalwani anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal mih ko isa nabiy sallallahu alaihi wasallam gari hoga dannawafiye ya nabiy allah e allah ge nabiyya mata saa qiyam ivani kon era kuhe mata saa qiyam ivani kon era kuhe ehindu nabiy sallallahu alaihi wasallam devani hikmet ter jawab waran hikmet ter jawab ekale ge faanu jawab nu devva ekale ge faanu e suwalaka jawab dinu ge badalu ekale ge faanu vidalwani hadis kurabani faqala ma addatta laha edu hattaka tiba coaching he tayyar kuri qiyamah wana kama ki wasme ko shakken qur'an komme miya ko marwa me mihe ke qiyamen otti muhimme kon kame muhimme ko chitto tayyar kuri beno hen ena tayyar kuri ko chitto beno ehme ma hikumet teri gotaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam muamala kuramani qiyamatuge wane wagutuge jawab no ena devvi ehna se kai fan suwale kur vitura ena ngitura vistatir matta coaching he kon kame he tiba tayyar ko edu hattaka edu sanna na yaginum mas misalaka khabaru libani warab bodu lashkare rashuge mihunna haguram kurmattaka eba ade warab bodu lashkare ge baade rashuge mihunna haguram kurmattaka den ay sebbak me suwal kurani kongira kun he wasilwane me kitak gadir fam he annani anekaku hama wagutun khabaru libam wara hagurama ga hatiyartan naga tayyarwe ekaman ena tayyar wan fasha ka kumiga me rangalakun amal kuri ekkala wasilwane gadi balan hori miha emi hangande se na hunna tayyar no එහෙම එකේ ෆාන මිතා මේ ජවාබ මේ දෙවණි coaching එක තයාර කුරි coaching එක එහෙඳුගා එබේ කලකු আদি හම එහා මේ රංගලෝ වාහකේ මේ විදාලවනි හම එහා මේ හිකුමෙත්තරි බස් වලින් එබේ කලකු ස්මි දන්නවනි විදාලවනි قال ما عتت لها من كبير ආහාරෙන් මා බඩ ඉච්ච තයාර නොකර මේ දවට්ටකේ මා බඩ ඉච්චහන්න ක තයාර නොකරවේ මුසන්නෆ් عبد الرزاق ගයිසවණි فقال الأعرابي جوابك بني ما عددت لها من كبير أحمد عليه نفسي ما بدتي كنتك هرنگ نفسا حمد لله كهل ما بدو كنتك هرنا كن نكربه هنس إلا أني أحب الله ورسوله هنس أهرن الله رسول هذيك اللوبي ومويه الله رسول هذيك اللوبي ومويه ehinduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kureviye al mar'u ma'a man ahabba hamakashwaron qiyamet duhu miha wahushi ena lobi kura bayaka ekuge ena lobi kura bayaka ekuge nikam misna nitanga anas gefano yefo vidalwani anas gefano vidalwani mi khabaru mi hadis kurevima فما رأيت مسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ تمنى ندكم مسلمون نعه خبر لبني ما إسلام كما فوقا ميهم وفا كرا ورو وره تمنى ندكم تمن كريفان ندكم مسلمون إسلام كما فوقا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين حديث كره فيدو أبي وفلا وره بدو وفلا فيدو هن ندكم كريفان حديث كره في تبا ميهم واني تبا من لو بكرا بايكا هكوي ඒබේකරන් රසූලාතික ලෝභය මිසාල කහරම විස්නම ආහාරමෙන් නකී වරන් අමල් කුරුම් ගෆරවා කුඩබයි මාගින හේවමල්තක ආහාරමෙන් නකෂෙන් නොකුරෙවේ සහාබින් නයිවර නොකුරෙවේ රසූල බේකරන නයිවර නොකුරෙවේ ඉල්මු වෙරින් මිසාලකන් ඉමාම් අහ්මද් මාලික් ශාෆී අවසායි බොඩති සලෆුස් සාරෙන් බොඩති ඉල්මරන් නයිවර ආගුණමෙන් නකෂේ අමලින් නොකුරෙවේ එකම ආගුණමෙන් නංගේ බේකරුන් දෙකේ ලෝභ විදානෙන්න ඒරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බේකලුන්ගේ තෙරේ ලබ්වවානේ qiyamet dohuga hisab kaangol menna kamalin nukurebe aangol menna kayewara kashe heyo amaltake nukurebe evre gafil kammati tibeni ehvima aangol menna wani e bekalun deke lobiwan daskurum mikam nuwane ekan daskoggen menovi e bekalun rangala deneganegen menovi mi lobi nuwebene hama ekane dawwayen hennoni kurebena haren Allah dekerwa rasul deke lobame ilmurin deke lobame sahabi bekalun deke lobame hama ekani bunevene ekam kena hagigi lobakun lobi weveni e bekalun siratu kiyawagen
ebe kalunga siyatu kiyawagen ilmi majlis takan hazir wegen ebe kaluna behe maalumatten egunima dengenaga hituga ufedeeni dengenaga hituga lobi iturwani enu gotaka mikamen nuan algon men balama algon men miharuge zuwanunna balafikamuga wanama emihunge kamaki emihun dirasa kuranya qurani kommes emihunge kommes fannuwerige hayat note ena behe maulumat take balafkam gai mikfata kudinna suwal kollafena mihun karekati wa me kamudani ka koye komme se kale mihige wahaka buna komme se kale mihe wahaka yamuna ena lobi kongule ne mihun den kihine bana qiyamet do he amalen no kurebe mahshar kurebe ni kombe ka ekko ebe ko lobi kuri baya ka ekkoshe ebe ko lobi kuri baya ka ekkoshe ebe ko qiyamet do hoga mahshar kurebe aden afa al imam al bukhari gennawani waram muhim bab take de fardunta wakiwakin ebbe kanebbe kan ihtiram kurumuga gengulen jehe adawta emme fotan baya mikurawani fadlul kabir bodati muskulinge maikam bayan kurumuge wahaka bodati mihonnaki mitanga bodati mihon maanakoffa miwani umurun duwasfawa mihonna umurun duwasfawa mihonnan hassa qadaran islami shariatuga devwafabe emihonna hassa haqqutaken islam dinuga devwafe adi emihunna muamala kuranje haasa adabutake skandali fabe mige ngani armen me diinuga hori maaikama mativerika mikam bayan kurmattaka al imam al bukhari gennawa fawa hadith sol gayganakan el lafse tin hadith wasfala gennawa fa namas gayganakan el lafse ngai sawani eki assabe kalonge arihum hadith kurawani abu hurairah radhiyallahu anhu vidalwani ani nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kuraviye man lam yarham saghirana ويعرف حق كبيرنا فليس منا من لم يرحم صغيرنا أهرمنجي كودا كودين الرحم نكرامي هنا ويعرف حق كبيرنا أدي أهرمنجي بودتي ميهون دوسري ميهون كي حقو نيجي ميهون كي فليس منا أهرمنجي ترمبا بينونه إما مي مسكولين نيمي بنا ميهون نوتا عمرون دوسري ميهون كي عمر الله سبحانه وتعالى ديغو لهتبي ميهون كي emihunge tereng hewlafa mihun namadu qaim ko roda hifa mifada wajib tawga matiga demetibe mihunnaki adi allah kiyaman terumga rakka terefa mifada mihunnaki mi allah mi diinuga hasa qadar defa wabai hasa aqutake defa wabai mi fada mihunnaki duwaswe mihunnaki mi emihunge gaga hashiganduga zuwanunge hunna zuwankamge nubakan filagoswa mihun emihun naki ei emihun duwassumge sabun emihunge gaga hori zuwan er rasul hadis rasul takon bain hadis to gaade nazaga kiya ichen hunnane komme zuwane gibes emane ki zuwan kamuge joshe nuba joshe hunnane e fila gossa ena madumoliwane miha muccad mumur maccadiyama ena madumoliwane alukama ena kaariwane hisabun ena akhiratattaka diumattaka enage taturu itura masekke Qur'an daturuga akhirataka Qur'an daturu furiyama kurmattaka itura masekke Qur'an adi ena duniyege edunta maduwane adi enage ehunna zuwankamuge hunna haddu fanalume kankan gossa hunnani den iha hisabun ena weba ihtiram kurave mihaka eha hisabun islami shariatuga ena ekamattaka ihtiram kurave mihaka badalwegende aamukon huriha duwaswi mihum ei hisabun ena ginen hamdu Qur'an ginen Allah dhikr kurmatiman e ammukon Allah subhanahu wa ta'ala imam wa salih mu'minun ge tere tibe duwaswi mihunna vegendani mihen ehem vegen emihunna hasa ga adaren islam dinuga devfawani mekuton aiswa bayin asarta ga aiswa Salman bin Abdul Malik gari riwaya fawani ekade fane fahriga miskitaka waduni miskita vangiruga warab murun duwaswi befula ko innawani faqala lahu hinduga Salman midannawani aturidu an tamut tiba beenun he marwa قال لا والله انا ابرنونك والله الله غندي من حرم بير منته مرواك قال هندو غدن كيف كين هي مروان بيرنوني بدالوني زوان كمك نباك ميهار غوسيه ادي دوسموගේ හේයකන්ත මිහාර ලිබෙජ්ජේ ආහාරෙන් තෙදුවඤ්ඤා මි තෙදුවනි අල්ලාහ් හඳුම කුරාහල බිස්මිකියාෆේ කඤ්ඤා කා නිමගෙන් ආහාරෙන් අල්ලාහ් හඳුම කුරමේබ adi ආහාරෙන් බේරම දුනියේ ගහන්න මිහාර zuwan iruga masakkatuga mehem bizive uleruga giyawwanne erduwa කියලා හඳානත දාන කාණේකන් හම්දු කුරන් හඳානත දාන කම දුවස්වීම මීහා දැන් හිසාබන් අසු අලුකම වරගින කංකන් කුරෙවෙන් ඒ නසීබකේ රසූලුල්ලාහ හදීස් කරබාෆනි අල්ලාහ් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුවාල් කරන එම්මරංගලි කොම්බයිතෝ
ekale fan hadis kuramani man tawala umruhu wa hasuna amaluhu enage umru diguwefa enage amalu rangaluwa mihay ehem vega ehem wumuge sabu mifada in kantatta baati vegen hassa kame muskulenna nuwata umurun duwassi mihuna islam diinuga debba fawani hassa ihtiramen efada mihunna islam diinuga debba fani egotun emihunna ihtiram kurmaki mihage hassa nuwata mihage akhlaqi femma rangalumuge tere nuwata akhlaq rangalumuge tere ge himene kame gotuga lebbi fawani ehme saharmenge tere miharo amuko gina mihunna kam mikamen nege mihunge kadare nege kudas bodas tafahatu kurme ves nuhure hadis tako ingen tafahatu kuran jihekan annane hadis tako ehme wa gotaki adi kairvis gaay timaga noviyakas evves kahara kadar kurme bodetimi hunna kan nuhure bodetimi hunna kadar kurme ga timage wegen note gaay wegen no adi timage kan aisiya ituran ekan boduwani ihtiram kurun itura ekam bodu wegen dani bappanwata akhin nuwata enu mes farataka vejjikam ga wanama ituran ekam bodu wegen dan ehme ima ekan bodu wegen dan misalakan adi ilmu ge ahulu weri vejjiyamo adi ena duwassefa adi ilmu ge vejjiyamo ena ihtiram kurun adi evrem bodu wanje ama egota duwassefa ena ge sawalihu kan ituru efa waran alu weri miheka wanya ena kura ihtiramu adi evre bodu wegen dan ehme ma ahar menna bodati mihun nan ihtiram kurun emihun ge haggota deneganna je nabiya hadis kurawwa fa mimani mitanga emihun ge haggunege mihun na kiye harmege teremba bayno ne emihun ge haggota deneganna ekan dirasa ko kiyewan jehen ehen nuni ahar menna ekamuga ihumalu wewe ema mihar waran menna fenna ahar menge terem kuda kudin bodu monganna kudin zuwano evves tafate muskuliyeke duwaswi miheke kuda kujjeke emihun kaariga ma bodu tafaten hore migen egeni emihunna muskulin nuwata duwaswi mihunge haggunege kam adi ehem bahakum bunanama ehem gotakum bula bunakam ga wanama emihunge adabu akhlaqu dabbefa wa mimmaro migen egen emima misalak zuwan aharmen mi suwalu mikurani zuwanaka tiba muskuli wima tiba detere wan tiba edeni kihinetto mihun rangalam wala kuranto beenuwan yaginum wes gina bayaku hama bunane emme wes beenuwan ena detere rangala kantavwa nena muskuli wima duwas wima ena detere rangala kantavwa komme mihekus beenuwan hendo komme mihekus mifada maqam to ganda kollen je rasul hadis korwani la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi timaga nafsal lobi kura kantattakal lobi kofuma daandenge wes miheku imam bikam ganwe akhaya medo timaga nafsal lobi kura kantattakal lobi kofuma daanden tibaga iman kam furihama nuwa hutte emima ena yaki zuwan iruga duwassi mihuna ihtiram kura mihkam ga wanyamo inshallah ena wana ena muskuli bima ena ihtiram kura mihum sena wana adi ihtiram loko emihuna ihanati kofiyamo ei bodu faafa ena kuri faafa laisa minna harma terma mihne nune rasul hadis kurawani ena kuri faafa ga iturun era farga Allah subhanahu wa ta'ala imtihan kurabba faane muskuli wima duwaswima ehem mihunge undagu ehen zuwanuge undagu ena dibegoi ehem yahya bin sa'id garihun riwayage mani kale faane vidal wani balagana harmena hame fora fai wani annahu man ahana dha shaybatin muskuli duwaswi miha kan ihana ter kofi miha lam yamut ena marunwane hatta yab'athu Allah alayhi man yuhinu shaybihi ena muskuli wima ena ihana ter qur'ane bayakunu fonwa gotaka ena marunwane ehma ena amal kura gotaka ena de tere amalu wegen nan ena kuri kantattakan ena amal ku wegen nan emima mibabuga al imam al bukhari mimana ga dehwa ituru de hadisa sulaga di dikur kurabbafe ena me sargon me den anna majli hegga den hori bata kiyani advis ituru mi kamuga hori bayin ituru faadata dikur kurmaiko misabo mirege mi majlis kur kollani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.